Ya ora tumelem. Gitu ngut. Yang cerdik, cerdas, cermat. Aduh. Jane bo. Omongai bo Ramo Dewo. Omongai bo. Omongai bo nyen ketunen indihin di tengah pasir. Yani do sangkalo sarabo merupo buayo. Serem. Jani gantene. Pengtawang asan Iramo Dewo di tengah pasir ke kelem par bojok-bojokan di berak-berak gidik tu. Bojok kuangan vitamin B tu. Bojok stunting tu. Mangot. Cita-cita rago, cita-cita kakak ngot. Engken cita-cita meleme. Matiang Ramo Dewo. Juang dia situ. Ida sang Rahwana nganten merabian sarang dia situ. Melem kakak nyuang panjerwane. Maden i nyoman. Nyoman Jessica. Kakak man nyoman. Mencangnya man. Yang cai Kang Wang kuren bojokan ni bonglak tuh. Amah tuh kuren bojoge. Dong sakit gede. Melem sal subuh aja kene yang nomor 1 demen. Mulus. Visi misi dosang Rahwana ngot. Ngamatiang sang Ramo. Oh. Pengbakat tresnane dia sido Dewi Jedaki. Yang kene pemimpin melem sinah momo angkara menjalan melem ke saya nikang papenahan prayojana jana nuraga di tuen kepangguh ngeling cari apa maka kawin tuh ngeling cari apa megeding matuk kupit cunguh kokoke cai megening bungot menyes-nyes ngeling apa megening ci megending cang tuh di kekawin Ramoyano ne. Artinya apa? Seorang pemimpin tujuan utamanya ngilangan kesengsaraan panjak yang subuh panjake sing sengsara panjake sejahtera. Tuh, pemaden keucap pemimpin utama mencai kaden dialengkone sengsara. Dialengkone kaden sengsara, ha? Engken maksud cini. Kiki maksud cai, ha? Dialengkone kaden sengsara. Yen monto detio emompo gemuh-gemuh mukoh-mukoh sing ten ado ngamah kerupuka. Apa kerupuka? Ilmu silawang kerupuka nih. Yang dini di Abian Center ada kerupu B deh, sing ada kerupu A. Detio sing tangan ngamahan nuk-nuk. Onyang sorot-sorot hamburger, break chicken. Oh. Sing ten caro cai amahan apa jukut kelor. Taluh menggoreng. Dah amahan cai taluh menggoreng, jukut kelor, sambal seru. Nawang sambal seru cai. Jukut kelor sambal seru mato lelor bayu kereu. Do cara matan cai mato pesu peceha gen kayane. Mato pesu peceha, do matan cai pesu peceha. Nawang peceha. Dakin mato tu pemadan peceha. Yang pemimpin mau tamu nak penghilang kesengsaraan di panjak. Cara ini lantas di Bali melam. Ada pemimpin mau tamu ngutamakan ane madan seni dan budaya melestarian menggalakkan seni dan budaya ne. Da bungut cai bisa dengan ngajum-ngajum polone sanggot deh. Menggalakkan kesenian melestarikan budaya. Coba pemimpinnya utama. Sing cara dini nanti dialengke. Itu sang Rahwana. Peragat kena wanita, tahta wanita, harta. Bonglah harta,
pasti kau gangguan godaane tak wanita. Subuman tahta pasti bin wanita godaane. Sud godaan wanita pasti menderita. Sud godaan wanita menderita. Ulian cising man kali inyoman. Ulian cising man kali inyoman. Yen kake, yen mati rame dia situ dari rabi nido sang rahwana kake nyuang inyoman ane jegeng teu. Aduh melem. Yen kekene aja onyang dari parakan raga wogumi alangkau nyak wog nyak kengken do cai milung itu do milu cai itu Iwasan mapan jani cai kawan yang kakeman tugas kamu tangkil ring ido sang kalau serabu hano wenten ring rawo kumalu di tengah rawo-rawone ado suwanegara madan rawo kumalu ido sang kalau serabu kaputra oleh dia Bangowati Rabin ido sang rahwana lan jalan melempeng sing elang jalan mangut dada buang Kang kuak ini kang rat meh subun kedini di penepi siring alengke kuentenan ring penepi siring sekarang ne memeh melam iwasin adogok gede to ditu madan rawo kumalau menawi wenten itu sang kalau serabu ngot waratup kauken melo aratu sang kalau serabu ngiring dalapan mapan titiang jagi nangkil ringkangan paruku karatu apan wenten wertu saking aji naratu ne itu sang dasananu ngiring dalapan melo Menjauh sak kalau serabu Jeng liang di dia atuh nembe kecuduk sarang atuh mapan sering makin di dia kautus saking rajin aratune ido sang dasanana ido sang rawana raja alengkau kodiang paran cara ke dalam mapan wentan misi dosang rahwana ajin balu cokot ada ajin balu arah tuwe jagi mungal jembatan kertek didi situ pandau sane kekardi sane kekaryanin sane kekai oleh bojok beragidik de sisian panjak iramo dewa ada di alas main rodo ini makin mang doaratu presiden nulungin aja naratune sanek ketiben pakai wah mangdo pungal situ bandone pekat kertek situ bandowe oh gagal proyeknya SPJ sing pragat oh sinah kena hukum teliti KPK kena hukum jaksa oh penguwuk situ bandone sing yidang SPJ sing yidang dekat di alengkau kentan atuh waduh iya dikemangkan kadi wartuhan haring alengkau iya teka siru Sultan siru cerita saudara iya sikal Nabi hana dengiring lawan siru iya hana tidak marwat dengan kanang alengkau raja Piparayop harap angaruh di kanang situ pandau lama kanang amajahakan sana yang paling ure bersama kentan sampun kentan ian kadya sabri ko giring dalapan oh giring dalapan dauhin parau sisian daratu deh panjak dari ke ring rawa kumalu giring dalapan mangdo gelis pungal situ pandau deh enak pada segera cara kau giring dalapan sarwa pajo
Aduh. Iya iya pada kadang sanak sedayo. Bajul. Bajul sedayo enak pada sigeru. Para ngelawan siru. Kokoto enak pidaku. Pipara yo hangaru kadi di kanang situ bandau. Wang apa jakan di kanang? Para wari persamu. Mau kado. Mau kado enak pada sigeru. Ya, lo, waduh pacul sedayo. Sedak cuman webo. Aku kitang Sutadeng nasanano enak padu itu, enak padu itu. Kontoku. Kera bajol kaya. Wah. Ya bangkene maro aja demen. Ngot. Jojo hai bongot jojo. Jojo hai bongoyong. Saplok nyentel buturkin buaya wa. Bangkene jemara demen. Noh, seregang. Waru sisyan sire. Sang kalu sarabu. Nejane subuh. Man santapan lezat. Oh, man santapan bojog. Ani berang idik sangut bang. Ani mokoh bedik. Oh, ani mokoh nyen bang ni berang. Sangut bang ni berang. Jelema berang kene mato digok kan. Ni berang bang. Siapin kayak sambal lalapan ngot. Mapan bojog liu jadi pejelempang bakal pekerambang. Itu di tengah pasir. Jeung liang. Liang. Atuh, asal subuh yang ngowogan. Senya kelaman isin kena cangene busing bisa. Yang subuh sing laman kena kecangjak bat isi metindakan. Dolunan munyi, dolunan pete, dolunan munyi, liunan omong. Judak pang menjalan visi misi dosang. Rahwan we, betaran cai, betaran keke. Jengken carane pengbakat dia sido, pengbakat penjeroane inyoman. Nyoman sido kan mah. Nah, nan mempusing ngelan kasep melem, jalan gut, jojogun. Tenang, uripku. Samakan wastawan tukang teribon diep. Semangkan dari lampak siri. Iya cara ke dalam uang ulu dawa ketekenian sang kalu serabu. Iya biparayo. Wong usak ngasik ke dalam mengelikan ang situ bandau.
Mongkep. Ya dolen punang tatu carita. Waduh. Ora nanti dari temari wanderingi kanang. Iya to giring Mahendra natan hanawan siru. Ya yop. Sang Rama kadakanian para watak wanar sedaya. Wong arti kang situ bandu sama kadiop. Gunung jurang alos dong Dewa Ratu meredah dadawan meredah wah kelompah Meredah dadapan meredah mapan hidayang Baskara Dipati subuh naseng tajak hidayang Baskara meredah jalan meredah seregang awake masa dewek candang kowe singa kecas si caruh bojok ya kecas si pak itu bu semangat artana waktu woyo ngerago waktu woyo ngerago engken ni tuo mau memberikan semangat ni tuo memberikan contoh engken si pak itu doa jalan Nek borain sedu neng oyong. Kudu neng oyong masih jangkrak gedrang kecos. Tuh, sakit bangkiang nanang dah. Aduh, sakit bangkiang nanang tuh. Meh dong Dewa Ratu, waktu saya kene kecas sing oyong-oyong. Masa aja dari semangko ditebo bangko bo. Ada nak tuo kene yang ci atuh. Nah bangun Sing idang bangun bangkiang maklecet bo. Oh, besjoh uling negara memontora mairo. Aduh, ye, apa nih bon maksudnya tai nih dah. Jen tai, tuh tai tuh. Sing tai sing tuh ne tai ne sing. Tai ne. Negeri bonen ne. Oh bonen. Bah, tai tuh. Ada tai colek-colek nanangin kene. Tuh bopang tawang ci. Yang tai mulu bone jelek. Patuh cara cai. Dadi su putra su ngaraning bagus becik. Putra ngaraning pianak. Pengsing cai dadi panak langah langgano tekeni ramo. Kengken cara susatio ning ibojog wonaro makajang. Sangkal waktu woyong ibo dok jangkrak kejengkrek kecok. Ulian kejangkrak jengkrek semangat deh. Mepuaro dari nyungkling gitu. Nyen kesalahan. Nyen kesalahan. Nyen kesalahan. Kan pendidik salah tuh, salah dewe ada nih. Waktu wo angkala jadi men pesurago.
Medati kesana biasa kan dok kewah gaya aluh jak pesu belas pesu. Gaya aluh dari yang kewah maksud sini. Caro janilan tadi ini ada di alas nantakone. Ngardi situ bando. Maksud cikengken. Padahal gagayan aluh. Dadi kewah. Ada gitu. Yang sajanya ido sang ramo dewo. Ido sang ramo. Oh. Sehingga perlu bukan tinggal situ bando. Ada sing perlu ngai situ bando yang kan maksud cik. Ido sang ramo ngelah senjata Brahmastra. Senjata ane sakti mau tamu. Yang saja to de pentangan ido, cogen lesat ido, sinah senjata to bakal ngae pasih kenyat. Oh, sinah senjata to nyidang nyatang pasih. Sinah senjata to ido ngae pasih kenyat, sinah pasih kenyidang nyat ngae pejalan bakal nyido nyujur yagat alengkau. Yen jani pasih kenyat, oh. Kan nyidang ngai margo menjalan kemo ke alengko. Oh yang kita pikiran cini merdah. Mapan sang ramo nu hane maden ngelah budi luhur budi pekerti. Maksudnya yang jani sang ramo mentangan panah. Manah pasih ke mepuare pasih ke nyat. Sing caikal mepanganan, sing caikal berpikir. Apa kepikir? Pasih nyat. Sarwo perani ane ada di pasih onyang lantas mepuaro mekejang mati. Apa ada di pasih? Di pasih to lengkap. Apa jado di darat? Ada di pasih. Maksudnya? Yen jaran ada di darat. Di pasih? Ada maden kudanil. Kuda laut. Dah coba kuda laut. Waktu wow gaya den. Yang di darat ada cicing. Yang di darat ada cicing. Yang di pasir ada anjing laut. Onyo ada di pasir kan? Onyo ada di pasir. Yang di darat ada lantas. Ya di laut ada lantas buaya. Yang di darat ada buaya darat. Buaya darat? Oh, buaya darat sing meikoh. Sing meikut buaya darat angkalet singnya dan kayun ido sang ramo mentangan senjata Brahmastra yen kanti ido sang ramo mentangan senjata Brahmastra nyat yeh pasih telah sarwo perani mati di tengah pasih mepuara nirdon dadi ratu ngelarang himso karmo gitu ya meredah. Apa buin caro jani tema PKB ring semangat 45 ne? Apa temane nang? Segaro kertih, segaro pasih kertih artinya menyucikan, tersucikan. Kengken carane rago sareng sami melalui pemerintah daerah pemerintah Bali ini menggalakkan seni dan budaya. Uling seni dan budaya nyidang rago nyobiahang. Kengken cara rago metaki-taki. Ngerawat ngupopire miare pasihe. Peng pasihe setato asri bersih dan lestari. Begitu? Kita tujuannya. Di saat kertih itu membuat ado segaro kertih. Gitu tujuannya raga hidup menyucikan atmo kertih, menyucikan atmo. Ada wano kertih menyucikan alas. Jadi segaro kertih menyucikan segaro pasih. Pengsingnya nanti pasih lantas ada pempes, ada sok petek. Apa? Sok petek atau bo. Pengsingnya rago nguruk pasih. Apa nguruk pasih?
nguruk-nguruk pasih ngempal-ngempal pasih dadi mapuaro abrasi ada pasih ke menjani situ bandone sing nguruk pasih kan abrasi beneran sing abrasi ne sing nguruk mapan ido sang nale atmaja kaputera oleh ido Begawan Wiswakarma siro ido Begawan Wiswakarma nanang ido Begawan Wiswakarma sing jadolen merdah arsitek swargane arsitek swarga ne Yamoloko Indraloko Brahmoloko Wisnuloko loko-loko lainnya ada loko-loko lainnya gitu onyang Sabtoloko ne onyang ide yang Begawan Wiswakarma ane ngarianin nijani mapan ide sang nale atmaja kaputra oleh ide Begawan Wiswakarma jane lantas ide sang nale kepercayaan oleh ide sang Rama sesunan nanang sesunan cai mangdo ngardi mangdo dados arsitektur situ bando ido sang nalo atmajo ido perannya nanang ajen idone wiweko ido marago duak marago luweh nanang ajen idone marago widagdo meredah widagdo ring asto kosalo ring asto kosali ring asto bumi dong Dewa Ratu Nana berarti ido sang nalo dadi apa dan pemborongnya pemborong ayangankeun proyek ada di arsitektur ada bisa karena uling cenik ide sang nalo bisa ngae kayu kambang di duriehe ide sang nalo ngae batu kambang di dhuwur pasih di duriehe tuh mekarano ide sang nalo kautus dados arsitek situ bandau jalan berdoa oratu doagung oratu sang Rama Dewa dadaban ratu mapan sampun tambis tajak ide yang Surya Dipati ngiring aratu tedunin aratu ide sang nalo sampun saya kok ngarti situ bandau ngiring dadaban aratu doagung kan teman Marana sarat saraga sang sado sirekondo tano caraka tawalen po carakane ngolon enak pada pariatno iya tebi parayo nonton gadini kanang sire aduh nalo atmajo iparang awe kanang situ bandon atan anu segera hiat necarake atmo cerin od webesanon narendreng waduh Pidaking mamitan lukru titiang aratu doagung sang Rama Dewa sesunan titiang palunguh cokori Dewa waratu carake enak pada kumadoro ingih mamitan lukru aksi sembah pangubakten titiang mangdo titiang tan kening sot sapu derawuh waratu ngiring kadi pemarkan palungguh cokori Dewa ring Giri Mahendra ne ratu carake inggih titiang ratu wantian ulun wus kertelu geraha pamulih semah temari kanang yang ning sinema inggih dangan minuk kadi titiang nyapun nyuwun
Nyanggerup ka di pekayunan palungguh cukur idewo ratu. Sani mangkin mapan sampun tajag ide yang Surya Dipati. Laris jaging lanturang pekaryanipun nenten-wenten tios mapan aratu sane ngutus utawi dados duta ide sang nalo jagi ngaryaning situ bandone ring tengahing semuderone mangkin mapan sampun tambis-tambis puput ngiring aratu ngiring mececingak suryanin pare wanarone makasami aratu singgih jada iya dan natan len nale atmaju wapan sirepina ke sutania yang wisu karma mangke caraka enak pada sigro kita cara ketolen iya dah tumut ilampah sire kayen manir kayu mangki piparayu iya ada ngatone kene kanang situ bandung mangkana ngiring dap-dapan aratu duaku ditiang iring pemarkan palungguh cokori dewa kawah rama aduh yolon dap-dapan berdoa Dewa Ratu nanang kita susatio para wadak wanaro pojok kejang nanang kayang ni cenik kayang nu peceha kayang ni apa dana nu koden otonan bumilu ngajangin batu nanang bumilu ngajangin batu ngajangin kayu pengside oh peragat ane madan keretag situ bando ne meredah tuh saja nanang aeng saja wiweko ido sang nalo nanang saja meredah jak kambang ben batu kambang ben apa adana kayu ditu di dhuwur pasir tuh jalan apa waratu sang nalo atmaju Opan sampun dauh ngiring dadaban lanturang pemargin pekaryan pekertang situ bandung mando puput gelis preside rauh ring alengkur ajo ngiring dadaban aratu waduh wajah ini daluat maju Allah beratis murgawo Juan sudah sirah nilai jamawan Yato poliwaranku sedayo kadang sarak pewere persabu enak pada segera antian yato angwati yayate kesilen nalo atmaju angarti kadang situ badu amet yato silo tiwakan ka pare kadang sabu dulu mangkade enak pada segera Sir, Nella Sampati
meno Tombawa tumot yaya teka sira mesong na. Iya para sudah bebar pada wakas. Nila mangada gagadak. Yaya kuakan nala enak pada sigrau. Yaya teki was pariado marwat ikanang itu jenengin wado. Angamet ikanang taru, angamet ikanang silo. Iya tapi prayo hangawe ikanang situ wado. Saksa diop. Memeh orang tu meredah. Meredah, nanang. Nyel nanang dah, kenyal kerang. Dong Dewa Ratu nanang. Ian monto susatio parub wenaro makasami merdah. Tuh saja nanang. Dijobin ngale sation kene ibu beburon. Manusia udah konen karuang kene susatio. Manusia udah konen karuang kene setio teken manusia. Padu-padu manusia bisa merbat padu-padu manusia sinyak bersatu. Nebo maden persatuan utama meredah. Kelanado meredah. Cakup balang lung peniti lung pengancan. Tumbuh gigi becat mejalan. Artinya cakup balang. Cakup artinya cakep. Yang subuh cakep sinah pado galang. Pado jujur pado galang. Yang subuh cakep bersatu pado galang. Lung titi lung pengancan. Lung titi lung pengancan. Sinah tujuan bakal ke depan. Side sidaning rahayu. Side sidaning don. Tetujuan iragoe ngardi jagat pengerahayu. Ye cehidi jagat itu darmo. Berarti nih jalan jag-jagin meh yado yalek milu bojok-bojok cenike bojok-bojok pengkahen meh jalan-jalan berdoa jag-jagin. Oh, bang itu bu, apu batu ambil kayu nih, dibakang di tengah segala nih.
gitu, bopang gitu. Jalan dadapan ambil batu nih. Ajo jahil bojo gede. Meh. Atuh. Nas kukun batis si kena weh. Agat ten milu pencak silat deh. Yen sing ten milu pencak silat meh bojeg. Nas peleng apa langsung kena weh. Wah, montol yon bojo ngabo batu. Wah. Dah hati-hati sih dah. Sekane bojo keliusan ngawang-ngawang nyampar batu dah. Bodoh. Tuh. Saja kena weh tuh. Dah, begini. Sangkal waktu tua tuh uyongan ragawe bedan punyan kayu we, jangan ngetis itu di bedan punyan kayu. Waktu tua milu celakapat. Apa celapat. Ngoyong itu di bedan punyan kayu ngetis. Tuh milu mising kerekena bojong apa batu. Gitu nas kena batu. Yang kena sembako nas kan jangan kena batu kan. Si pecok pelengan oh. Dan pelengan bawa pelui gitu. Bisa kan Cina. Memeh ratu meredah. Ulian bersatu paro. Wanaro ne meredah. Yan suboy rago bersatu nanang. Sinah pekaryaan kekayaan ani gede bisa peragat ban. Kekayaan ani gede ani apa adanya ngentak lingih kerumpama aja peragat ban. Peragat yan suboy rago bersatu. Yuwasin itu sang nilu, sang jembawan, sang anggado, memeh monto gedean punyan kayu abut ne berdah. Jalan jog-jogin berdoa. Aku asyik karena wah. Wah, so. Ya, baru harus bersama. Ya, tegas terus. Anoman berdigo. Ya batak punyan kayu mone, cenek gawe to CGT, doa jalan bantu. Kasih sudah, batak ini dah. Napa meriria keco meriria deh. Wak bodoh yongan ragonak. Ceng meriria deh nih. Nah, wak ngobin kan sing ada salah dah. Nah, yongan rago. Oh. Pidan taen sitang jani bodoh yongan rago. Bang sing rugi ngalah panak. Uling pidan mesusu kan kayaknya susu apa lah laktamil kan kayaknya. Jani bo, dengan sitangnya, bang sing rugi nanang uling pidan meliang cang apa darah, sun pempas. Jani bo, ngawalasan karman cangnya ngawantu nanang kalau ngopin apa darah ngepet minyak kayu nih. Nah, bang sing liunan munyi, sedikit bicara banyak kerja gitu nah. Bang sing banyak bicara sedikit kerja ci. Oh, magae ci pangcara tuyul. Kan magaya cara tuyul, si ngenah magaya kewalo gagayan ni ngenah, sajo gagayan ni, begitu. Nah antosan, ya, sudah dewan antosan. Ya, dah,
Waduh, kakin boberdah. Dunia ngacit kayu ngengkeng soro kayu weh. Kira sih ngagenang. Angkal wak cenik kene bungkulan ngoyong ibu weh. Mai cucuk anak mai. Nah jalan-jalan. Semua ada di apa? Semua ada. Kita kan semua ada. Iya. Muang kembali kanang dinari temari wantening ikanang. Dalanging samudra tansa balik kanang rawa kumalu. Natan hanawane siru detiu. Kalau serabu. Biparayo hangaru kati karang situ bandu hamungal situ bandu lama kadiop natan kasido lumaku mariwandring arang aleng kerajo sama kadiop ya kadiran dulu seripul dulu aku semua coh waratu melam meh bo nyelip sip dan kertek situ bandawa. Apa nyelap sap nyelip sip? Buaya. Buaya apa? Buaya darat apa buaya laut? Yang buaya laut kan di laut, yang buaya darat melem ada. Kakak orang buaya darat. Nas polon-polonnya cibe. Jelemu sing teng amah vitamin orang kakak buaya darat. Jelemu Deso oyong aibau. Lemo kapah-kapah melalui ke koto cai. Jelemo kanrok cai, lemo kanrok. Apa kanrok? Katrok itu deh. Kanrok. Oyong aibau. Lemo ngai campah kan. Campahnya mau negara wagen cai. Pengsing joh-joh uli negara. Kudo kalian ngelewatin kereteg. Kudo kadang ngelewatin Pagaha. Kudo kadang ngelewatin Pengkola uli negara. Pengsing cai kati metabraka dini yen. Tabraka ngajak buaya wayo. Ah. Tabraka buaya itu bukan deh. Ngaco po. Ido sang kalau sarabu. Saja melo. Nginkinan nayo payo. Kengken caran uli di Joban ngugan kertek situ bandau nih. Mapan bojok cenike, antosang bojok cenik pengneket di tengah-tengah kertek. Jani yang punggal kertek bojok cenik liu di tengah kertek. Sinah bojok nih berang-berangat ngit do. Ani bojok ani sing teng amah do. Kelem di pasike. Oh iya subuh kelem cai nyaplok. Adi cang udah nyaplok. Buaya maksudnya nyaplok. Cai kan kok bungut buaya ke mana? Aduh, wah kan cang orang bungut buaya. Ai kan lemah. Jalan dadapan, orang tu sangkal serabu. Hilang dadapan hampir sampun saya kau ni. Lihat kalau para bondaro sampun di tengah-tengah kertas situ bandu ni. Hilang dadapan, ambil saja kau ni. Kaki kangku musadu. Semadang dasar ada. Segera. Kasilim. Kasilim pada waktu ini kita. Iya tuh. Orang tak situ pandai ada. Oh. Iya itu para petumari wadah nengi kadang. Wan tiang madian nengi kadang tek siti itu pandai natan lawane. Mogop. Sila kalau serabu biparayu angaru kuati di kanang. Iya situ pandai natan salah makan punggal pejah wadakin wari perasamu. Tandang lawan tu beriap. Wow. Lompat dengan sepadu.
orang situ aduh. Waduh, aduh. Waduh, tolong. Wadah, tolong. Tanah ibu. Aduh, merasa itu. Nah jadi benyah situ bandoi. Ngot. Liu bangken bocok. Kaukin tim sare. Tanah ibu. Melihat. Aduh. Yang kene ni onyo bikas jelemo jelebin momo ne bo bikas melam menangis yang subuh melihat kawan tersenyum menderita boyo yang subuh ningat musuh menderita yo kedek boyo coba len melam coh aja cang kewah ngalih sifat imelam mulu asal subuh ada jelmo gondong gede gitu mato jelek gondong gede basang buncit gitu bobikase momo angkaro kan jak deman sajan jak kedek ninggalin anak sedih kedek jeng ngakak kedek ninggalin tak sedih tuh bo kewah aja melam tadaman melam anto secang melam memang orang tu aku. Tuh narang apa dia mengejaran ada gupi. Mengejaran situ badoi nana. Memang iwasin meredah. Tuh apa tu? Kan yik iko ke nana. Sing behiu nang. Apa behiu? Bisa be paus nih. Sing. Wah. Telah bojoki kelam nanang. Waduh orang tu sang nalo. Ngedeng ada wana ratu. Mapan runtuh situ bandone ratu. Iya makan mijal siru. Lalu apa dia? Roko dalam. Iya tuhang awe kanang situ banderu. Iya kita. Muang sirih Sultan sirih dasenane angawin nayo payo siapa yaya teki sirih anu maring soring situ bandu enak pada mawas sigerep Soroku ingih didiang ratu mapan hano satru angawe ikanang iya tukas malu mapan wenten musuh ngai pekewah sane mangkin wenang iya ya teki silen nalu biparayo ang majahakan mancut jiwa permanente mapan wenten musuh ngawe pekewah wenang mangkin ratu mancut jiwa permanane. Yayo natan tempal mari padang kahawipan. Nenten tempal, nenten mawastu. Tempal tenten mawastu karmo niku yaning sampun wenten musuh. Ngawe sengkalo patut dari ratu kepademan. Enak pada saya ku. Apan anu bajul iya tunatan anu ya. Wenten siluman buaya dari kuring beden ring soring situ bandaune dada balak pada sigro dada pana ratu yado kamu meredah iya yuk kadang sanak bersama enok pamit di kanang sarwaru iya to taru silu pindah ke sarwaru apet patin siru iya to satru hano marwantring ikanang situ padu sang sadiop
ngendiki bajul antian pinoko saduan yang angawi kanang kos malu wari mandening kanang situ badu sak sadu enak padu si guru andang laran mat aduh kamu bersama andang laran enak pada men kanang seru waduh carian gitu enak pada iya seru iya sadar hanguru gadu marwade kanang situ badu siapa yaya tiku dasun nama perak paduara iya yang tanpa jah bentar mastakan demaki waduh onare dekil cuil pukal kata yaya tiku siru ngaran kalau sarabu biparayo aman jiwa permana itu persam apu iya tuh aman jiwa permana iki enak tanah laran makan iya tuh yang tan pedal masak itu suruh mereka ya ada benar habis sahur pandang laran waduh Murun terayu, iya teman-teman baru ada ke kanan samudra. Iya tuh kamu enak baru. Suruh mereka yang semarang wakilnya. Wow. Rangkai kamu selayu. Bentar pasang aduh. Ya habis. Gerak cangkok waduh. Udah rebut. Waduh, sudah ini kanggerat. Saksa dia.
Ya, hapus. Apa? Wadah lara itu tanda saksa dia. Kong Dewa Ratu. Ngot, melangot, wah. Nyerah. Aduh, nyerah. Aduh. Bungut tumpal ke kayu, aduh. Meh, sitang bojok polon itu. Ajin kapang ngamah bojok sitang Tuh. Waduh. Tempat koyak. Aduh. Ngot. Mengkap. Ya, tolong aku ni kadang parah tu. Ya, wah, yes. Wah. Ya, keluar. Yes. Pengmandang mati aku habis. Keadaan sing badin. Aduh. Telah bayu Aduh. Dah. Tulungin jana, tulungin nanang dah. Engkan. Telah bayu Aduh. Peman telah buayo. Telah buayo. Apa telah buayo? Aling hitungan telah buayo po. Jorok dah. Aduh. Ngalang mati ang buayo dah. Ngalang mati ang musuh dah. Jalan-jalan anda. Jalan. Ayo dalot maju. Aduh di keramania. Sukses. Wah, condong lawan dia. Jaksa dia. Wah, wajar mencari kanan. Iya tidak kalau serabu. Wah, jaksa dia. Pandang lara dipakai. Saksa dia. Wah. Pancet sewa permanen tu. Segera. Musana. Aduh. Sampun mati tu. Ya tu was pecah kanang paru. Iya tu satu prasamu. Nah, di sobane mangkin sampun mati padam sami. Baru musuh kini ada di tengah pasir ke. Sinya dolen Okan Ido sang Rahwano sane mapesengan kalau sarabo. Ni mangkin ngiring dab-daban waliang situ bandau ni aratu mangdo digelis nyela medang itu Dewi Jenaki aratu enak pada sigro calaku amet ikanang silo kelawan yang taru di bakar kemari kanang samudra lamok ada aglis ikanang situ bandau pascap iring dab-daban Kengken undok kenang cai tungkul mengkep nyedawang apau. Aduh, pingmani no. Montok bungut buaya laman adega rumah kulkul kedene. Aduh. Dong Dewa Ratu meredah. Delah bangkiang nanang sakit ganti deh. Mapan sampun padam sami musuh ke meredah subuh ane madan mati musuh ke. Sing dolen jani jalan
Wali raris ngardi situ bando nih. Mangdo situ bando gelis puput, gelis peragat raris kasido. Ido sang Ramo Dewa nyujur memargiring jagat alengkau nyelamatan Dewi Jenaki meredah. Jalananan amun to malu nyidang rago ngaturang aya krisya jeroning. Pesta kasinan pari jalan meredah.